Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kaying Dorbar Jonga Giant Hills Autonomous District Council Kala Raiban Pha Shaka Select Committee Hakabayade Berkajing Penbet Thamai Yakabor ke Ikhtiar Jongki Doloi Ki Sardar Barki Wahechnong Kabalatip Kum ka Giant Hills Autonomous District Establishment of Ilaka and Village and Election Appointment, Powers, Functions and Jurisdiction of Doloi, Sardar and Wahechnong Amendment Bill Arachapun Rio. Yakni ka Aindraw Lawanra daw Chief Executive Member Jongka Council ubat Hombor Shiwan Hagasngi Stang Jongka Dorbar Mangtingka Hakakat Pratrik Uluber Arachapun Rio. I have great pleasure in presenting the Giant Hill Autonomous District Establishment of Ilaka and Village and Election Appointment, Powers, Function and Jurisdiction of Doloi, Sardar and Wahechnong Amendment Bill 2006. This bill is essential to further amend the Giant Hill Autonomous District Establishment of Ilaka and Village and Election Appointment, Powers, Function and Jurisdiction of Doloi, Sardar and Wahechnong Act 2015. Therefore, as required under Rule 78A of the Assam and Meghalaya Autonomous District Council Function of the Council Rule 1951, as adopted and amended, I bear to move that the bill be taken into consideration by the Council. In Principal Act, Section 4, Election of Doloi Sardar. Number 1. Whenever a vacancy occurs in the office of the Doloi Sardar of any ilaka specified in Appendix 1, the Executive Committee subject to the provision of this Act and the rules made thereafter shall call upon the concerned ilaka to elect a Doloi Sardar in accordance with the existing custom and traditional prevailing in that ilaka, and such election shall be conducted by the returning officer to the appointed and empowered by the Executive Committee in this matter, provided that voting at such election conducted by the returning officer under subsection 1 above shall be by secret ballot. Number 2. Only person from among eligible clans of the respective ilaka as specified in Appendix 2 shall be eligible to contest in an election under subsection 1 above. 3. The returning officer shall declare the result within the week from the date of polling and report in detail the result of such election under subsection 1 above to the Executive Committee for its consideration and reception. In the Amendment Bill 2006, the subsection 2 and 3 of section 4 is renumbered as subsection 3 and 4 respectively. After the proviso to subsection 1 of section 4, a new subsection 2 shall be inserted as follows: that the cost of election shall be equally borne by the Dorbar ilaka and the District of Til. In Principal Act, in section 113, taking over of the ilaka administration by the Executive Committee. If at any time the office of the Doloi Sardar is vacant during the provision of this Act, the Executive Committee shall have the power to take over immediately the administration of the ilaka and appoint any officer of the District Council to look after the administration of the ilaka until the acting Doloi or Sardar is appointed. In the Amendment Bill 27, if at any time the office of the Doloi or Sardar is vacant under the provision of this Act,
the executive committee shall have the power to take over immediately the administration of the Elaka and appointment any officer of the district council to look after the administration of the Elaka until the acting Lloyd or Elaka is appointed. In principal acts, election of Mahachino. Subsection 1. Subject to the provision of this act and the rules made thereunder, a Mahachino shall be elected by the government. Now, have the amendment bill 1, have subsection 1, subject to the provision of this act and the rules made thereunder, a Mahachino shall be elected by the government in accordance with the existing custom and the decision prevailing in the village. And the principal act of section 2 of section 28. If at any time it appears to the Darbakshnong or the Deloitte that the Darbakshnong is functioning in a manner which is detrimental and contrary to the interests of the village, or the Elaka, or the district council, or fail to carry out his duties, the Deloitte or Sardar may, after ascertaining the complaint or decision of the Darbakshnong, shall forthwith report the matter to the executive committee for its decision on arrival of the Darbakshnong. The amendment bill at Hanruan, if at any time it appears to the Darbakshnong or the Deloitte or Sardar that the Darbakshnong is functioning in a manner which is discriminatory and contrary to the interests of the village or the Elaka or the district council, or fail to carry out the duty, the Deloitte or Sardar may, after ascertaining the complaint or decision of the Darbakshnong, shall forthwith report the matter to the executive committee for its decision on suspension or removal of the Darbakshnong. Have a principal acts, subsection 20 of section 31, to issue official receipt for any fees collected, charged, or realized, the rate of such fees shall be paid by the Darbakshnong. In the amendment bill at Hanruan, to issue official receipt by any fees collected, charged, or realized, the rate of such fees shall be fixed by the Darbakshnong and approved by the executive committee from time to time. Statement and reason to protect and uphold the unique cultural identity, heritage, and social solidarity of the traditional institution, and to ensure administrative efficiency. It is expedient to further amend the Joint Hill Autonomous District establishment of Elaka and village and election appointment powers, function, and jurisdiction of the law standards and Mahachino Act 2015. Hence, this amendment bill signed and submitted by the Sri T. Shivat, Chief Executive Member, and the Autonomous District of Singapore. This is for reason of the bill that I'll resume my seat. For details, Autonomous District Establishment of Elaka Village, election appointment powers, function, jurisdiction of the law Sardar Mahachino Amendment Act 2016. How cách gì chính em cam yang di kebil untuk awal beliau cam yang untuk 2015 on before support em cam ini ku flash mat kat cam yang ke war kami. Akan ini statement of
objects and reason. The kursi yang tahu aman ni jaga act ini to protect and uphold the unique cultural identity, heritage and social solidarity and traditional institution and the ensure administrative efficiency. Andai mendapat dari poin. Macam betul yang pun sugi poin itu to aman ini. Andai ya ini sandu tali ki points of amendment. Ngayu rakan konflik ke yang kata itu yang perlu diorderkan. Amendment gora ini kong to yang section 4. The section 4 yang act itu election yang Deloy and Sadar. Harga di section 4 kepada election of the law and Sadar. Kalau dua lagi poin lagi at clause 2 clause 3 yang berapa tu ini. Wajib ini first point at ini betul. Ya kajing ini election yang jingjet yang Sadar al yang Deloy juga Sadar ini. Hak jinglut di set up tu mana masih ten wa ilaka council. Hajung pet Pak Sif itu fund council tu boy yang kita. Andai kami mana orang menustur berarti yang menustur berarti yang mulia. Orang ni nanti jam senyawa ni jabat negara kat ni ayo tit ini kita fund yang kini kan ni fund. Ini kita yang spesial yang harus orang ni kita maintain juga akaun pesa tu. Mana dia nebut, mana dia election, kan dikata, bega ni, man clear. Orang itu ya share lah. Andai man praktikal baharu dia itu kalau mereka itu kami ayudan, kamu orang ni, kamu sini tu Deloy yang ilat, kamu kena kamu Deloy yang ilat, kamu niat kamu berkah. Sekedar mereka, kamu orang fund lagi, mereka kamu tajuai, wahai election, mereka ini kita orang fund ni. Jadi yang man praktikal, man praktikal man nagaannya. Praktikal bahwa election kemudian share yang wala kaduk wa kadar mereka maksud. Kita tahu poin ngayu man untuk akan berdistur nak ambil kontrol ini pada man election yang tidak lain ini council tahu ini menteri ini ketukan orang. Man share kaduk ngayu Wah kita dorong heading on invesan pun ini memang mian posisi untuk hapsu bagi jadi hanaman kedekannya. Tengah juga ni lebih kemen poin borak ini orang konflik kah? Kita keman kemlai bahwa yang berstur orang cuan. Kuar lebih kemen borak ini tu yang section 13. Section 13 dalam ya kebentar bahwa taking over change yang ilaka administration dan isi. Agapor bahwa in any time office of Sardar Deloy is vacant under the provision of this act. No, agapor bahwa anu jingjiang sasi uklan di konwen Sardar ini. Yuk change isi ya ketika di keluar juga administrative officer yo pat ya kan ilaka. Tangwa ini yang akan mula agapor bahwa ya berarti yang ketiga ini they purposely mention ini kitin hawa chini one lekas postpone one day Sadar atau chini juga egoika mana cakap utang lah office juga SK committee itu pulat ubud bukan money election dia jet dia appoint dia berapa apa arnai itu ego kantor harus seperti ego suatu administrator juga ego dia juga ilkakon. Kami tahu kata betul. For temporary convenience, for temporary apply tak ya nanti. Andai ada section delete nak ini pendam nak ini, and such period sangat buat terus delete ada apa tu section. Kemudian ada lagi section ini, Yesus committee di dalam soal ilaka dalam sana sudah dalam ayat kami. Section 23 dua. Section 23 got election of Hedge now.
Hagani ke principal act ngoren iklam daga hagi point ya. Hagi principal act ngoren you ang ini wa to katkam kedustur yang bersenang ngatau atau ada ini begitu. Katkam kedustur kaman wijit ya kiniki subject to provision of the act the rules of the Rohesnam shall be elected by the Rohesnam. Election ni Rohesnam tak daga Rohesnam. If the election of Rohesnam is not unanimous, the lawyers of that shall have the power to conduct election either by secret voting or raising of hands. Ila apa ya kan ini? One ngejing election ha jing he Rohesnam. Em begini dustur biru tinggi. Andre the one disebut di complain di one the lawyer yang unfair election dia dah buat section untuk dan em begini awal dia nak perlu dengan mana pun taktik dia jing election ni bukan hanya ketugaan buat apa itu wala da em one dua jing awal oh ye we let by secret voting by causing hands. Andre hengi one aran pi yang di section 1 aran pi itu dengan tahu after the words double one in accordance with existing custom and tradition between village. Katun daw ang nabur nami mo awi. Kita murgulon katun di dengan tabur. Daw awi kita go daw biu tok check the dustur yang ila kanibet. Kanibet taw ila de. You go kan da ni section ng tukor le. Wato wala da ami awra kun muram yu laibet Deloy you man daga section balot ni racing of hands. Andre da bukan ni man contradict kan pun ni dengan main section ni. Buong yung ito apply as per the existing custom and tradition. Mana ang situation arise in Islam itaw. Hindi ang not yung pagkiniligaan ang lang awal bruho kan bor ko asang ko taw bruho biang yung bor yi ko ari buloy. Ini to ko studio ni. Dahil awal to yung jet bedik bay. Tak ada ni section orang ni an contradict ko yung section berbu ini section 2 wajib melalui misalkan manifestam dah kecil tabur. Kita tahu ini di poin ini yung yo man juga mentoy harga men di hari kepor. Nempa kedah nempa au dang bisu nang ada pun ini men nang jor so kekurung geram apa yang galika di sehingga galika amendment yang section 28 ketentuan pada Omnibus 1 dan ini section 28 talk yang ini berkelar ini section ini ngambil kan ini subsection 20 section 28 itu sekian itu pura ini juga section ini kan ini buat talk ABC circulate kita amendment of subsection 2 section 28 in subsection 20 dan mau ini dia subsection 20 haka section 28. Ngambil untuk dewan program itu ini yang ini still talk amendment of subsection 2 of section 28. Jadi in subsection 20 of section 28 kita buat dua circulate di tengah amendment ke subsection 20 dan section 28. Kahak ini section itu yang okey buat itu kan. Nampak section 20 of section 1 Ini 28 ini terbuka section 30 mispen gitu lah siapa nih hal apa sih yang gitu lagi an satu nih parti tinggi lah mau yang apa tuh tengah ini kan ini amen view kemal full stop atau mengerti interpretation of the act and depends on change of comma the change of section kami menggubari ke bu organ buat mentah preparation yang ini bill yang ini act amendment haman very cautious in the numbering, cautious in the capital letters, small letters, the comma full stop, not create confusion sa obon. Dan lalu kita gini tu yo so di point ni sawi hat amen report. Dang bon di section yang kami anu hat improve tu. Dang bon ba apa je kami yo kapal chan. Last minute you know kami apa citia apa boleh yang lah, anak gambar yang posen darah lagi juga. Bil bagi punya oleh MD itu, pun bapak yang kami ini. Jadi nga berpada di isi yang cuma kacau. So kami ini poin dua komen ini, guna pun krip, dokterna cuma lain senang dikawal dia.
elaka pun di rumah, dan orang sedang di rumah, tapi orang jujur di rumah. Dan yang ngatur saya hab yang tiga amendment, yang kok house ini, kalau zaman, yang perkat seni baik. Sebab kini kean kini aku buat ini tu impact kalau head apa ni belum sang relate dia ini buat. Dengan buat perkat tu kita seni baik. Jadi untuk ini cuaca pasti pun amendment wow kerek kami buat ini sang belum terjadi. With these words, I resume my seat. Titles Autonomous District establishment of village and election, appointment, power, function and jurisdiction of the Sarkar against Amendment Bill 26. Guna kongdo ni kapor sa penpaul di semua ia kan executive committee, itu present executive committee kepada perkat dia bertahu warna yang betul dia bertahu penmentoi ya kinong som ini dan warna ya kajimpat ya dari wajib kat kopi ini kawan kini kapor masnya lalu kerjaan ya di kantin yang LO yang ini sudah macam ni itu betul. Wana gelen yang ia yang kini kapor percaya yang kini amendment yang kini kapor. Halo kini apa don tua wanra kata di kebeb betul ya kata kaji amendment ya ke section 4 pasal usia ya ke ni subsection 2 the cost of election will be equally borne by the Dorbar Elaka under the council. Jadi kita kalau nebaknya iyo uman kamu ini ke dor sekretari yang Dorbar Elaka yang lekai adi puar itu saja. Siapa sih penting buat ke Elaka ini untuk Elaka UMG Industries, UMG Factories, Kapten Kapten. Ke kuasa yang di Elaka dan kan sangat jalan dan kalau ada waktu ayat tadi ke close, hanya di kain, tak berjubun yang tersisa kebenar, katkam keriti gustur dia. Boleh se, ini deh, open man yang election terlalu, hati yang haikat tu kan ini. Matrai nanti kat kende elaka, trai yang kat tu kan ini elaka tu man sustainable, agak yang perform. Jadi kemudian kuasa kepada open man yang election. Ada yang pun ini elaka atau MK itu perform pun. Pada kapten itu bukan ikutkan. Maksudnya neber tahu pendek pusat. Neber hawa cenai yang kendor. Lena aman yang bill, hawa cenai yang ai. Ngakai konsul yang buruk kowi, lena executive committee buruk kowi. Go kecing semua. Neber tahu lah. Ia kecing lah. Ia dah yang berhop. Yang kita macam-macam. Jadi open bar, open sah. Yang kita sensyar kadar kamu yoi lembaga konstitusi, lembaga konstitusi, lembaga sepsial yang konstitusi yang berikan dia. Alor kini kenorim, nak lihat dia orang kini keluar yanya. Wah, kini perception manpo bau iha kecil, bau kulit ha kecil mah, bau umhoi perkat sendiri, you buat dok ubabek lah, dan dia buat kata yang bau gak agak cengkeh dan agak cengmat. Ini secara section tu katle, kamu dalam pada leader of opposition, section 13. Kejing bentuk no yang ketua kor, so ya ke ilegal ni, himti yang ilegal, arna yang konsep dari tuan ke kejing dok ya daloi. Lene yang disergar. Jadi lepas buat ketinggi, kro. Lada penduk yang kini tembut buat awak dah buat sendan yang ke konsul. Ya kata kekam Deloy, kekam secara kadar Deloy. Dalam dia kami pergi ke history kuda dia, ada elka keuangan. Nebah Deloy MG Arbata, MG political, MG le kebentar kobendet yang religious. Lada dok iu Deloy icam yu hat elka kami itu kinom chong yo betul at elka kampang budak so ya kadem kerupam dok iu penman
yang ketika kami yang dan Islam. Dekat dalam lada ya kini kegenting period shall not be more than 2 months. Shall be deleted. And such period shall not be more than 2 months. Kini mau delete di principle act. Kalau tentu betul kemudian pada BI. Nah ketika dah section support ya gaji lambat yang and all level to R9 at least late night boy. The image pun kakam ketika ai akhirnya hati kupur depan seka lembah gaji tukau cingit yang kiwah cenong yang ini hati kupur. Kakam dia boleh sedepan kupur urgent bang kupur. The image pun kakam ki power and functions yang kiwah cenong dah. Sebab kamu kelam bini member, lada penskemi, jika anda yang bagi sponsor, itu kedua pasal. Atlah depan kewin ada ILP, kuaye ukhangat, ya tujuan kibru, kuaye yobang kuaye kiam, ya kini ketau kiam, lenai ya kini keriki kedustur, yang kecat kubu kepang jodi. Ini tidak dan elkam cucu pengklan, ya kenikaan kenang buat ye te lakam yang ketika jingit jadi ye warna cucu yang ketika jingskan apa keri bekerja kerja kami keniga kenjabi kaman wa geni di negara ce keniga conduct rule rule 36 sub rule 2 anggana bah minimum 30 days dengan kuah yang tentu yang logistic department kalau kami di Kenjabi untuk baik dulu isu, jadi kontrak perlu lakukan tahu, tapi not mat, ini tak nak buat pencet, jadi sikit juga ikau pas, jika kurang tahu penbiari, lain kawan gelukor, dengan pentulang ini berapa, tak rumah dengan kata tu, minimum 30 days, sudah yang studi kan kini kipil, ikam di honorable yang mereka pasar, kami jauh dah, sipon gini pol. Ngatan dan support sebab bukan nak pergi ke komiti bukan dengan selesai yang kan gini kerja bil kota betul kritik dustur yang kerja perlu yang aspek customary practice dekuai kan mereka kuai kan oleh kawan berkom yang katakan menjadi ketiga modern generation belum orang ini betul mereka terikriban betul menawar posisi yang benar ngada ya ilah kita including between ketika selap komite di macam kan bantai naman dua opsinya ini dikurang tahu kami di Kenjabi re-examine ketika berkomite juga ke selap komite kubu penbaik dari eksekutif komite bukan di Mr. Salman Sari teh kuat discussion mengenai bill saat ini yang digurul oleh Trump apa ini hauda rak tadi ke bill sama dan isi oke to discuss this bit oleh ini. Akan ini rules in section 2B. One bill sudah rah ini menjadi reform yang sangat isi. Hak reform sangat select committee. Be referred to the committee and we move as amendment the rules included for purpose. Mir budak yang terisi kata beri hak lain sangat select committee. Bun honorable Edward. Mana dia macam itu murah, maka nak guna mobil sewan rak nak isi ni yang dia, apa dia kesel komiti. Jika kali ini kat tu pas gara mobil mah kajimun, upas kesel komiti, maka dia macam isi kamu orang di sini man, nama aras kau ini upah dia isi. Lima. Yep, sebab musik bila banyak kau. Awal rak yang ini kebil ulek borin dia pas. Entah. Memang kamu kata dia tu. Ilek rak yang ini kebil, rak ini bentar waktu pot dekah. Kalau Henry Hawarai ini satu isa, dah umik tergigi. Mak ila, mut bui kali bertahu ini mut, jauh pun biar cucu bah. The empong orang sipi rumahnya bahal dukat warai isi tu pas mereka, hoi tu lah, mkuai lah. The kalau orang tenasnya wah, ia tu ni tu poin kau awak wah, kawan kalau bertahu lah, jadi komiti ila nama expect dia wah, mkuai lah ni. Teman lada tahu ufomi yang ketika select committee buat uji di Salman se, kata select committee
ujit ikahini haka house mo ujit dari simus man ko ki te to ujit dari house tu ya ujit ia di member yang komiti mentut kata boleh kayo lo chong na kani kamu expect imut next session yo biang yo to yo tunega yo please biang ka haka house Siam Wabem Grimtenchon boleh buat lepas baik mesti ke mana house. Tengah ini kau cerman jenis nyau dari yang atas ribbons jadi kijimut. Sebab kamu yang katukan ini honorable member, kamu yang honorable Msina Arwah Central, baklah macam kamu yang sepuluh lagi ideas juga itu. Tengah kau sebenarnya orang buni tahu tu penbaik ini. Tapi untuk wan ketika select committee memang ke house form dan ini nak isi dengan satu baik ini kami di member yang mereka house yang select committee untuk ada mantu ruling maka kami di satu dengan badan sih ini cerman yang kami select committee untuk umuman yang itu bill agri for yang manusia mau mencat dengan ia mencat untuk pada kita portfolio ini kan department tu memang menang cat satu badan cat siam tu honorable siam man cerman jadi member kat lumut yang nak omni hadir ke yang kau cuman dan jik bahau jadi ini house katu kat demut kami kas komiti wan dan senyum kami itu jika ada wasar debat dan ni dulu senyum kami di bujit teki tengah orang ini jan debat kan tema pembaik sekali komiti tu cerman ni kebon yang aku cuma honorable siam membahas wan wah nak kita house terbang kau jit tengah yo iman ka approve dari ni Tolong cerman dek kami orang tu dah honorable siang man kamu ia mencat mau balik ni kan department tapi membahas mereka nak bujiri ya cuma lagi senyap kami membahas orang Cerman saat nak kuat ini ada suggestion ini proposal kalau ini ke proposal benda siapa yang dia nak minimum man tepat di house orang ini ke bil dia ulang akan tu man tahu kan ini untuk kami akan baik tahu lah yang paklah wani keputusan mah sudah jual teman dia yo berak itu paklah tengah ini bawa ke jenggerpas tahu dah itu terwa dah kan mau di members baki di members nah terwa banyak ini cuma kejin terwa yang ngamut kalau kita memang kejin terwa mah Andre awak kut kemudian himba iya ka yang approve naga house dan naga lian yang position bench nak terwaba wana kong to ma Andrew ma betul yang hi armut kamu kuat ma betul tambah ini himba armut nanti yang position palimut on jadi naga including with Jerman dan nagilian di ruling tengah tawa jid yo ma ekbariat wow ma midli na suya ite proso di TCM malas kirba lingot ka house man sangut dan kita expand man dia jauh itu ya tapi ya banyak itu wah Master Serman so haji itu ni juga kamu kena keluar kelam itu wah Jerman tu siang mo yang dicaci mereka portfolio but membahas sekretari atau sekretari executive committee but the rest one tu membahas yang mereka committee honorable member sedai wa kani mem limitation score ikin membahas mah ngalian ku ai kau Jerman wa kat asli committee tu jadi tu burang mai lang ro mah lagi tu kurang ngai du kurang absak jadi tu ona kam kenang lu mana kamu lah banyak itu dan ngalian proposal orang itu ku include semua dan tam mana liang isi dah saya dah pun bun members manju mah temur bridge sekitar dengan sangat tema apa bun budget sang tu dah si nyok dah mem limit gaji orang di siang tu juga members keteri dia tengah macam lah telur cemke ala jalan dengan teh ni dia ialah teh teh acim bagi kamar teh teh iman ini so macam sekarang mah kita plot so
ini kena rulis terjadi biar tidak tumbuh. Mbak kamu ni di TCM, ma emperor ko ma Swed, plus wo Jerman. Terlalu UMK komiti sa ko open ko kihadir lah mantap kamu ya ko. Ma. Dan kebiang mah. Ada members o manju fly macam LO, Mastar Hindu Rembai. Sermal sekretari isi mas sekretari ke kausil. Members o manju fly macam Mastar Hindu Rembai, Mastar Jam Sifrang Potam, Mastar Moonlight Periat, Mastar Laski Rembai macam TCM. Obat Mastar Medling Suar mesti ada Maris. Kita nyamut rawa lah sekretari. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.